huma aktar minn 200 ir-rapporti ta' abbuż fuq it-tfal kull xahar, iżda huma biss 55 il-ħaddiema fid-Direttorat għall Protezzjoni tat-Tfal. Dawn in-numri ġew ikkonfermati f'konferenza illi saret l-4 filgħodu feluq 30 sena minn mindu beda d-Direttorat għall Protezzjoni tat-Tfal. Bid-Direttur għall Protezzjoni tat-Tfal Antonella Mizzi tispjega illi l-ħaddiema mhux qed ilaħqu mat-talbiet illi qed ikun hemm. Id-direttur spjegat kif 30 sena ilu id-direttorat telaq minn ambjent fejn materji familjari kienu jinżammu aktar mistura fil-waqt li kien hemm involviment qawwi ta' qraba illi mhux neċessarjament kienu il-ġenituri ta' tfal. Hija fissret illi b'differenza illum il-ġurnata hawn aktar għarfien dwar id-diffikultajiet differenti illi qed jesperjenzaw it-tfal f'pajjiżna fosthom żieda f'dawk illi jgħixu f'dar illi tesperjenza vjolenza domestika, online safety u s-saħħa mentali. Intant, f'intervista li saret dan l-aħħar mal-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti, ġie spjegat li b'55 impjegat li għandhom 25 każ kull wieħed is-sistema mhux qed tlaħħaq. Huwa spjega li biex is-sistema tlaħħaq mal-200 każ fix-xahar hemm bżonn total ta' 96 persuna jaħdmu fid-Direttorat għall Protezzjoni tat-Tfal, ċoe 49 persuna aktar minn dawk li hemm jaħdmu bħalissa. Grixti spjega wkoll li huma 14% l-każijiet li fl-2023 ma kellhomx uffiċjal allokat. Bil-kap eżekuttiv jgħid li kienu 23,729 il-persuna illi ġew assistiti mill-FSWS.